Wadhi jimenya Karamogi kamoiro ni jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho ni kod chenro machiwo sir mar somo ne oganda mawuok e dhoudi manigi kwan manok ma jokanyo kendo ma osebed ka ojwang'. Chenro no oyangi ni biro muonyo siling bilion 500. Owacho magi romo mano obedo godo oganda mawuok e dhoudi. Romo mano bagie kar jot ma jatend piny mantiere buore Nairobi odiochieng' ma kawuono ma piny ngima yango ratiro mar ogendini manok. Yani nimesema ya kwamba kuanzia sasa wizara yetu ya elimu, na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Hapo ndipo tutakuwa tunafanyia hii coordination yote. Ya kwanza mimi nimesema ya kwamba kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized, katika bursaries ya shule, katika bursaries ya college na bursaries ya university, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache.